Pigaandaman na ang pagbuelta kan pinakaenot asin pinakahaloy ng Liga sa Nasyon ang NCAA. Asin para sa Season 97, pagbuelta man kan face-to-face sporting events na madadalan sa GMA Network, pigmamaot. Uyan Report. Makalisan matrayumpong Season 96 kan NCAA kung sa in-host school ang Kolehiyo de San Juan de Letran asin ka-partner sa enot na pagkakataon ng GMA Network. Nagpuon ang unyan ang pagpaplano para sa masunod na season. Ang NCAA Season 97 ang i-host kan De La Salle College of St. Benilde asin madadalan pa man giraray sa GMA Network. Nagkapira sa mga pinaka-importanting goal asin objective kay ni ang pagbuelta kan face-to-face sporting events asin madadala na nin live sa GMA Network. We're on the right track. After the resumption of training with all the approval and analysis and safety protocols, maybe soon or coming next year, we'll see players and athletes live. Abangan niya. Season 97 will be exciting, no? Especially that we are really, targeting to have the sporting events na, no? Although limited lang, but all of those that the sporting fans are expecting, like basketball, volleyball, no? We're hoping to have those, games in Season 97. Kadakol na atleta gikan sa NCAA schools ang fully vaccinated na. Alagad nagahagad pa man giraray nin permiso ang NCAA para makapag-training na liwat ang mga atleta. Kaya pinagpaplanuhan nin marhay kan NCAA school officials ang mga pinakasalbado sa epektibong paagi nganing maibuelta ang live games kan mga sporting events. Gigibuhon sa naini kung magtugot ang policy board members kan NCAA, CHED asin IATF. Ang pinaka-importante dito, safe ang lahat, no? Especially we're transitioning to the new normal nga. Oo. At ang GMA naman, we always follow kung ano yung mga government policies. Pamayong physical contact na sport sa NCAA Season 96 na ipahiling pagiraray kan mga student athletes ang sa indang mga talento asin skills sa paagi kan online sports events aro kan taekwondo asin chess asin mga challenge-based games sa basketball asin volleyball. Naitampok man ang mga student athletes asin ang sa indang mga istorya kan pagpupursige, inspirasyon asin paglaom sa manlain-lain na programa asin platforms kan GMA Network. Once again, NCAA has made history by becoming the first collegiate athletic league in the Philippines to safely hold a sports tournament in the time of pandemic. Keeping the spirit of sportsmanship alive during these trying times is a necessary message that promotes unity and hope. That when we all come together, we can all rise up stronger. This makes us even more proud to call GMA the home of NCAA. Ini si Jesse Cruzan, Balitang Bicolania.